Nema boljeg ukusa leta od pečenih paprika. Ovaj recept donosi savršen dimljeni miris i lagano kiseo ukus koji se topi u ustima. Savršene su za tegle da i zimi osjetite dašak sunca. Paprike dobro operite i osušite. Pecite ih u reni na funkciji grill oko 10 minuta sa svake strane, dok ne pucrne. Ja ih najviše volim peći napolju na roštilju, tada dobiju još ljepši ukus. Kada su pečene, stavite ih u posudu, pokrijte ih i ostavite da se ohlade. Tako će se lakše ljuštiti. Ovdje sam uljuštenim paprikama dodala 300 ml sirćeta i so po ukusu. Taj deo mi je nažalost promakao kameri, ali nema veze. Samo sve dobro promešajte da se ukusi lijepo sjedine. Ostavite ih preko noći na hladnom da puste svoj sok. Sutradan ih rasporedite u sterilizane tegle. U svaku teglu dodajte po 2 čajna bijelog luka i 4 kuglice bibera. Prelijte tekućinom od paprika, dobro zatvorite i pasterizujte u rerni 1 sat na 100 stepeni. I to je to, savršene domaće paprike koje će obogatiti svaki obrok. Sačuvajte ovaj recept, bit će vam omiljen tokom cijele godine. Ako vam se dopao ovaj recept, ostavite like i zapratite kanal da ne propustite sljedeće domaće poslastice. Vidimo se uskoro!